Jedna od prvih stvari koje vam pane na pamet kada čujete Vojislav Koštunica jeste to da je neobavešten. To se između ostalog videlo i u epizodi serije Nikad izvini i u miniseriji Porodica, a takođe je i među prvim pojmovima koji se na YouTube-u vezuju za njega. Ali iako se vezuje za njega, na internetu nećete naći kako izgovara da je neobavešten, bar ne po mom istraživanju. Zašto ga ipak neki tako nazivaju? Postoje dve priče o poreklu tog nadimka. Prva priča se vezuje za izručenje Slobodana Miloševića Hagu. Koštunica je bio snažno protiv toga, dok se na suprotnoj strani Zoran Đinđić snažno zalagao da se on izruči. Koštunica je tada bio predsjednik SR Jugoslavije, dok je Đinđić bio aktuelni predsjednik vlade Srbije. Kada je Milošević izručen 28. juna 2001. na Vidovdan, Koštunica je za javnost rekao da nije bio blagovremeno obavešten o tome i da je prvu zvaničnu informaciju o zaključcima vlade Srbije sa sednice održane 28. juna u 16 časova dobio u 19:15, a da je zvanična informacija o izručenju Miloševića u njegov kabinet stigla tek u 8:30. Neki misle da je on ipak to znao ili da je morao da zna kao predsjednik SRJ, ali nisam stručan da u to zalazim. Po drugoj priči o tome kako je dobio nadimak neobavešteni je to bilo 2003. godine nakon hapšenja Radeta Bulatovića i generala Ace Tomića. B92 je preneo vest da je Koštunica potvrdio da su se njegov bivši savjetnik i načelnik Uprave za bezbednost Vojske Jugoslavije svojevremeno sastali sa čelnim ljudima zemunskog klana, ali da ga o tome nisu obavestili.